AKARI ma Kithoka maria magwetana rietwa rimwe Kithoka Residents Association nimeshite bamwe na kwathira njira imwe ire mankienda kurumira kenda gukuria guntu kou baria mabesha nitendekithia ria cukuru ya utea irere ntere enu niyo Kithoka Polytechnic gwetithwa NKATHI ni kenda egwata arutwo mamengi nkuruki na nkinyagia kumba agukura nimathirite ona antu nimabaterie gwisha bamwe gukiriria Ntuura maumite muthuri Muriuki narikithie nikenda gutigira Ntuura Kithoka yukura bwega na ndi AKARI ba Kithoka ni bejite amwe na kuthia gikundi kiraikonikanya Kithoka Residents Association irinjire mwe gutigiriba kubangira witi na mbere na kuthome na moroto uraba konda Kithoka gikara tonere uju twara kwithira twina association iria yatutetheria kuwatanira kenda tu solve mantu jetu twa Kithoka problems of Kithoka sika to overrun. Nande the almost miwa uga we formed the association kenda look for security kenda area mantu ja infrastructure kenda area mantu ja CUKURU na mantu ja environment. Hii association ni mzuri na inaangalia mambo vile Kithoka itaweza kukua mahali ya kukaa, mambo ya security, mambo ya maji, mambo ya stima na mambo yote mabarabara. So at the end of the day tunataka ifanye kazi kama Karen Langata Association ikuwe sasa hii Kithoka ikuwe association ya maana. Turenda ndi kwethirwa turi gate kanake amwe na association iri na development nene mono thene ya nthiguru yetu temerwa yake turenda ikwa kinya ira itawa role modeling ko kuromba Kithoka bonde twitembere na ngwataniro eu nontu ni kuonekana ni kumba kureta maendeleo kwa urahisi na tukomba gwita kire ofisi cia thirikari kwa urahisi nontu twi groups nyingi iria tukomba gwitaniria nguge amwe araba ugite muno ibakonda gutegera mantu jege kithomo kirota Kithoka Youth Polytechnic ira bakonda itithio NKATHI na gutonya ke mubango wa thirikari nene jo TVET nkiuko kaire tuna mibango na tuna plan ya kumba utegera kinya Youth Polytechnic yetu izi ta Kithoka Youth Polytechnic wategera nande thirikari ni ku tu nenkera district enjero to Imenti East sub county kana Imenti East district na district enjero ne jana matunda jayo na ke matunda jau nande jo ja moto ko yotegera tombe kwithira ituko ja bangira mbere matunda jambiria kuiza ja Polytechnic Kithoka Youth Polytechnic ituko enda tutegera tona na tahinya thirikari tonto ikona policy ya thirikari yuga each and every sub county kana district wareri ne jana yana katheti kangi gakoreta TVET institution na turinge kuendekia muno institution yetu ya Kithoka Polytechnic itonya ndene TVET na itonya ndene technical kenda yumba kuona funding kana allowance kana mbecha chionde cha thirikari kumanara national infrastructure ya mashule na Youth Polytechnic kama inaweza kupandishwa ikuwe kutoka Youth Polytechnic ikuwe TTI ama TVET institution. So kithomo ni gintu kena gitumi muno na gigukinyirwa ni association nontu nitukwenda ana betu beta na mbere kuthoma bwega nontu kithomo no kio development na tena kikinya ntu baba nene ituka bweni encourage kana tukubekera moyo beja cukuru nontu kithomo gitithiraga indi amana bubungera imdaud yathwa kibole batigira ati ibakujantera mwanya chotigira mbe imbithi kinyabu ibakona ngugi kwamba lazima wachunge youth ya Kithoka watafute vile watapata revenue wanaweza ku earn revenue shori wakiwa wachilia basi hakuna kazi watakuwa wamefanya watakuwa kwa nyumba kubwa na wale youth wako hapo nje na haina maana. Muthuri Muriuki, World TV.